Ahohu ami badai so ayah ya ahohu kita sama tisa tabu tapawang rasi so ayah banomoni. Credo in unum Deo, Patrem omnipotente, Factorem Celi. Yahobu, Salom. Badi sambua ine tedaa ifuli jui falukaita ba channel enoni ande khoda. Badi sambua ine te ande omasido ufae makhoda sambua huhuo si faudu ba peristiwa ne wasaini gerejada bambawa silima daa. Yaya daa bulan Maria. Bulan Maria Elohania bawa ni khusus ke babangande fanolo ninada Maria sifau fangande Rosario. Bawa selima lafutei bawa Maria mebambawa selima ande gereja Katolik iyo o ita fefu ya ita niha Katolik ina bambawa selima ande tabali inete babangande fanolo ninada Maria sifau fangande Rosario. Sifau fangande Rosario data ande banolo ninada Maria ina itolo ita bangawale noro dedoda. Baka bagerejada ya itania Katolik sodom bua bawa ni khusus ke mani osambua babangande fanolo ninada Maria. Yaya da bawa selima babawa sifulu. Bawa selima lafutei bawa Maria, babawa sifulu lafutei bawa Rosario. Bawa selima la tetap ke situ bali bawa Maria dan danenia yaya da beba tanggal 12 Eva bawa selima tahun 1000 awal ngotu afili Eva amada Paus Pius ke-7 sinote kuru bagurunga sito bali tawanan basubutan oleh Napoleon te Eva ia muri bagurunga berbanolo ninada Maria. Miamada Paus Pius ke-7 meterau ia sito bali tawanan basubuta ira umat Katolik abu dodora bermenolarau namada Paus. Bahija si mati fefu umat lalau mangande Rosario babangande fanolo ninada Maria. Babere banolo ninada Maria amada Paus Pius ke-7 TFA ia muri bagurunga. Bereda amada Paus Pius ke-7 itetap ke bawa selima situ bali bawa Maria. Ena to bali tanda baneretede wanolo ninada Maria umat Katolik tera-tera wanolo nia amada Paus Pius ke-7 irege tefau ia moroi bagurunga. Bereda fefu umat Katolik wajib la obasaini bawa selima sito bali bawa Maria. Bermeero bawa selima no sito bali bawa suluhi karasi mahobu-hobu si otarailo walangi. Nasi faufa mati yaita umat Katolik mangande Rosario. Bawa sifulu gei lafutei bawa Rosario dane-danenia bermeba tanggal fitum bawa sifulu tahun 1000 alimangautu afitunga fulasara saradadu niha Kristen Katolik mena baba subota pulawa ira saradadu nihan daba berwanolo ninada Maria. Meluo dae alua basubota balipanto me tahun 1000 afitungautu afitunga fulu asara. Bagine dae kerajaan Ottoman isuba kerajaan niha Kristen ba Eropa. Saradadu kerajaan Ottoman atau sibai bahijai saradadu niha Kristen le atoto. Beredae ira niha Kristen khususnya Katolik abu dodora mesaradadu Ottoman jo serang ya ira atau sibai. Nalasuai ke baba abelura bale to lala senda wa amena. Beredae sifau amada Paus Pius ke-5 ba ira niha Katolik melu dae lalau mengande Rosario bagi gereja Basilika Santa Maria Maggiore babangande fanolo ninada Maria. Enae saradadu niha Kristen
niku baloi don yuan mena babulawa saradadu nihan dawa. Saradadu niha Katolik mena babulawa saradadu nihan dawa hanya dalam tempo 5 jam. Berdae menomena saradadu niha Kristen Katolik murui baba subeta ande amada Paus Pius kelima bapurayaan Ekaristi ba Vatikan itetap ke tanggal 7 bawa 10 sito Bali bawa Rosario. Bapa neretede wanolo ninada Maria niha Kristen Katolik. Moroi bapa subeta wulawa saradadu nihan dawa. Berdae amada Paus Pius kelima ba amada Paus Gregorius ke-8 ba tera-tera amada Paus Yohanes Paulus kedua iyo ita ya ita fefu niha Katolik inao iro bawa 10 tau sambua babangande fanolo ninada Maria. Ira Paus sida telu da agoi joa aro ba matida wa ero bawa 10 no sito Bali bawa gumbu hobu-hobu ma gumbu karasi keda ya ita niha Katolik na leta bato-bato wangande Rosario. Berda agoi tanda-tanda sino alua daa sinola alami ira niha Katolik melu daa no sito Bali fangaro ba matida ke joaya tera-tera tanda saliali dede sino alua daa to Bali tanda pa ibua pa umasi lo walangi keda. Inada Maria no sito Bali sanolo ya ita bangawale pa abu dede balala pa urida. Berdae ya ita niha Katolik bayaleta bato-bato wangande fanolo ninada Maria melalui doa Rosario. Tera-tera bambawa selima ande no sito Bali bawa ni khusus ke babangande fanolo ninada Maria. Utete nagoi ena oya ita niha Katolik ya to fofa auri mata auri fage wangande Rosario baka babongan bateda baka bakeluargada tera-tera baka babaria baseda ya ita niha samati kecuaya ya ita Yesu Keriso. Inada Maria no sito Bali eda babolawa fefu ba belega fuka tera-tera bangawale norodede ni tereda balala wa urida. Nata ande ba nolon ninada Maria melalui doa Rosario tatu mana si fofa mati kecuaya wate buka ke dalala hewa aina so bangabudede sabele-bele. Amin. Yahobu Salom. Salam dari channel Enoni.